Pemirsa krama ring Banjarbun, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, ngemargiang karya nangunang ide Ratu Pregina Sangyang Jaran. Upacara puniki pindah ke sili tunggil usaha antuk ngelestariang sesolahan pingit Sangyang Jaran. Sane ketakayang sampun wenten, dug warsa siu 905. Manggala perwarta kekarya Mangku Wayan Sugiana Mausang manut sejarah sangsane ngaryanin sesolahan Sangyang Jaran ring Banjarbun inggih punike jero Mangkus Lonog. Sesolahan pingit puniki kasuguhang kapertama makatah duk warsa siu 905 taler pragina ipun sampun kantos 5 undag. Pemargin ngandegang pragina ring undagan kelima kekawitan ring tanggal 4 Oktober kali tali siongolas sane lintang. Dawag punike sesolahan puniki kaedin antuk upacara matur piuning guru piduke ring merajan jero Mangkus Lonok miwah ngadegin pragina antuk upacara nyanjan ring tanggal kali Desember warsa kali tali siongolas. Jero Mangkus Sugiana latarang nemonin rahina budak Kliwon Gumbreg tanggal 15 Januari kali tali kali dasa puniki kemargiang karya nangunang ide Ratu Pregina Sangyang Jaran ring Banjarbun sane taler krawin oleh Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Darmo Wijaya Mantra. Kan niki terkait dengan nangyang Ratu Pregina Sangyang Jaran sane wenten megenah riki ring Banjarbun. Kegiatan niki sampun memargi ngawit tanggal 4 Oktober nike matur pekeling meguru piduke. Raris wusan sapunike meseselah ngerereh genah-genah linggih Ratu Pregina Sangyang saking pesisi Sanur kantos pesisi Bukit Jimbaran. Nah, ring ngawit sapunike ngeraris nudus Pregina alit-alit. Nah, sane mangkin sampun ditiang pulih Pregina, rahane mangkin ring Bude Kliwon. Niki wantah jagi nyolahang Ratu Pregina ring Banjarbun. Santukan Ratu Pregina niki sampun wenten ngawit tahun 1905. Nah nike mangkin titiang ring Banjarbun sane mangkin niki wantah rangkaian daripada niki pemargi meseselah nike yang sampun kenten ngerades nudus pulih titiang Ratu Pregina mangkin rahinane mangkin jagi mesolah. Sangyang Jaran sane wenten riki ring Banjarbun wantah Sangyang Jaran sane sakral nenten dipertontonkan. Yang wenten pemuas saking ide betara wawu raris jagi masalah. Kewentenan Pregina luwire saking sisya kelas 4 SD kantos mahasisya antuk Pregina lanang miwah wadon. Upacara kadulurin antuk memargiang pamuspan ring merajan Banjarbun raris kelanturang antuk nudus utawi nur ide Ratu Pregina ring ajeng pelinggih ide Ratu Begawan Penyarikan merajan Banjarbun. Sesampun punika kemargiang raris ide Ratu Pregina katuran mapajar utawi masolah lan mesiram ring geni. Ring sajroning pemargin sesolahan Sangyang Jaran puniki dahat kapingitang oleh krama Banjarbun. Desak Aryani miwah Agus Sudiatmika.